Zakon. Dobar dan, evo nas na početku, pre početka zakona akcije i reakcije, pa nikad, uvek je zgodno da se nečeg čovjek povremeno i prisjeti. Evo ja se sad prisjetih jedne teme i pronađo je na hard disku, teme o kojoj sam lamentirao, nećete verovati, još tamo negde 31. maja 2016. godine pod naslovom Zašto 202 sve više peva, a sve manje govori. Kao da sam tada prognozirao, predvideo, kao da mi se javilo ono što će se dogoditi na samom kraju 2017. A to je da ću ovu emisiju povući sa 202. Pa evo kako je to izgledalo onda. A sada počet tada priču, a sada malo maturiranja, jer doktoriranje bi kao termin bio baš pretenciozan, a malo lamentiranja na jednu medijsku temicu. Mnogi se bune što se Beograd 202 od nove godine, a to je od one nove 2016. lišio koje čega, a ponajviše omniologije, nedeljne, podnevne, intelektualne, aktivne i muzičke i retroaktivne emisije Zorana Stanojevića, inače pisca, aforističara, humorista, kako god hoćete, voditelja, radiovoditelja sa Drugog Radio Beograda, nekada naravno. Na njegovom Facebook timelineu je Zoran Ivanović, ex-kolega iz Radio Beograda, dopisao: obećali su mi omniologiju posle nove godine. Prošao je 1. april. Ode i maj. Postavljam pitanje Radiju 202, ali nikako da odgovore. Liči mi na PPV, prvog premijera, a ono ve, dopunite sami. A glavni junak priče, Zoran Stanojević, na to se iskreno zahvalio pa dodao: što se omniologije tiče, penzioneri RTB-a, a ja sam jedan od njih, ne mogu, a mislim da i ne treba da rade na uštrb mladih koji dolaze. Tu tek treba pronaći nekakvo srednje rešenje. Međutim, naš kolega i Facebook prijatelj Nebojša Njagujević na to se baš naoštrio. Sueta nesposobnih spram kvaliteta sposobnih. Postoje ljudi koji moraju biti odbranjeni, podržani i održani, inače će se sistem vrednosti urušiti, što vam se vidimo i dešava. Drugi, Zoran Modni, o tome bi mogao opširnije, ima veću kilometražu u radiodifuziji od mene. I ko će te mlade koji dolaze da nauči kako se radi, ako ne stari? Radio i televizija imaju gotovo neograničen prostor za program. Stvar je umešnosti da se popuni sadržajem i ljudima. To je to srednje rešenje. Ostalo su jalovi izgovori iz neznanja ili interesa. Kao što ste prepostavili, nas sva tri Zorana lajkovali smo komentar Nebojše. A šta bismo drugo i mogli? No kad je već tako, neka bar jedan nešto i progovori. Naprimer, ja. Dakle, ne bi baš 202 imenovao mestom na kom se ispoljava sueta nesposobnih. Šta više i srećom znam da je tu situacija upravo obrnuta, ali stil igre diktira vođa tima. Dok je Dača Kocjan, inače verbalista po opredeljenju, bio glodur, akcenat je bio na govornoj komunikaciji sa slušalcima, sa muzikom kao pratećim elementom scenografije. Sada, nakon isteka svih Dačinih mandata, kada je glodur Sneža Grujić, inače diplomirani muzikolog, akcenat je na notnom ključu, pa verbalizam igra nešto epizodniju ulogu, recimo ulogu neophodnog titla ispod raspevanih finskih kadrova. Valjda su zato neke od emisija na koje smo navikli prebačene u krupne popodnevne ili sitne noćne sate, a neke nažalost otpale iz programske šeme. No za činjenicu da nema omniologije i Zorana Stanojevića ne nalazi nikakav racionalan razlog, pa čak ni srednje rešenje, što reče naš omiljeni omniolog kroz odgovor Zoranu Ivanoviću. Ako može na više operskom nego poperskom Radio Beogradu 2 da opstane neonska duga Žikice Simića, definitivno ne vidim razlog da se totalno poperska 202 lišava za red veličina i izazovnije intelektualne razbibrige jednog Zorana Stanojevića, pa još i sa apsolutno kompatibilnom muzičkom matricom. Pošto moja emisija Zair za sada netaknuta ide na 202 u subotnjem prepodnevnom prime time-u, eto meni dobre prilike da ovo pitanje postavim baš u mojoj emisiji na istoj 202. Jako dobar jako dobra ideja. Valjda ću tada dobiti odgovor, ma u kakvom obliku on bio, ima preko čijih leđa se on prelomio, valjda neće preko mojih. Pa da posle neko pita, a što sad nema Zaira? Kad ono, kao da sam prizivao, nema Zaira.
Nema ga od 31. decembra 2017. Dakle, od samog početka ove nove 2018. godine. Nema ga na 202, a gde ga ima? Ima ga na više mesta. No, o tome na mom sajtu ako hoćete. Ukucajte modli.rs pa ćete vidjeti. Ali vi to jednako već sami znate, zar ne? We're navigating to feel the atmosphere as we go in here. Stand by, flight. Korak dalje. Copy. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Continue to accelerate. Tehnološki drugačiji. We're at 15 kilometers out. Moderniji. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers descending. Intuitivniji. He is still strong. Zabavniji. Zoran Modli. Power transfer is complete. 3, 2, 1. Zakon akcije I reakcije. Želim dobrodošlicu svima vama, svojim dragim prijateljima, želim dobrodošlicu sebi, ali želim pre svega onima koji, zahvaljujući kojima se i čujem, dakle onima koji me emituju i reemituju, kako na drugim radio stanicama, tako i na web portalima. Dakle, to su Radio Crne Gore, Radio 98, Podgorica, OK Radio, Vranje, City Radio Niš, Radio Bravo Požarevac, Radio Banat Link iz Temišvara, Urban City One, Požarevac. To je web radio, Boom Radio Kovin, također web radio, Disco Susret, web radio, iTunes, radio podcast gdje možete da nađete Zair onda kad ga nigde nema, a ima ga uvijek negde. Ima još jedan link bez FM frekvencije, a to je moj sajt modli.rs i naravno moj dragi kolega Veljko Pajević, ponedeljkom u svojoj emisiji Jutro na netu, ali kada se jutro na netu pretvori u prepodne. Dobrodošlica svima koje sam pomenuo na početku najnovijeg Zakon akcije i reakcije s rednim brojima ovoga puta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 905 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Zair. Kao da sedim na krovu nekog umornog grada, dok tiho pričamo mesec i ja. Noćas ovladaj besom, kaže ovladaj sobom. Noćas senke igraju. Svoju igru i okreću tiho, svaki nemir u pobedu. A znam gde boli kada si ti ništa nekom ko je tebi sve. Da li znam da nema vremena, da nema razloga? I ja sam nekad bio veliko sunce, pa me je strah ugasio. Da li znam da nemam nikoga, a vreme ne čeka? Ako ne pobedim, bez jednog metka ubit će me. Kao da sedim pod kapom neke umorne priče, dok tiho mislimo mesec i ja. Ona znala je da ode, ona morala je, kaže prejaka žeć je slomila sve. Želim te sada ako nije mržnja, mrzim te sada ako nije ljubav. Uvek će senke igrati igru, uvek će senke igrati za nas. Da li znam da nema vremena, da nema razloga? I ja sam nekad bio veliko sunce, pa me je strah ugasio. Da li znam da nemam nikoga, a vreme ne čeka? Ako ne pobedim,
bez jednog metka ubiće me. Vremena, nema razloga. Ja sam nekad bio veliko sunce, pa me strah ugasio. Da li zna da nemam nikoga, a vreme ne čeka. Ako ne pobedim, bez jednog metka ubiće me. Znate da se skoro polovina skripata za skriveni mining u brauzeru nalazi na porno sajtovima. Naime, skoro 50% svih cryptojacking script minera u brauzeru nalazi se na porno sajtovima, pokazuju podaci koje je prošle nedelje objavio NetLab, ogromna kompanija Qihu 360. Istraživači su došli do ovih podataka koristeći NetLabov DNS-Mon sistem koji omogućava istraživačima da analiziraju saobraćaj na nivou celog interneta i da uoče sajtove koji učitavaju JavaScript kod sa domena poznati po tome što nude usluge mininga u brauzeru. Prva rečima istraživača, 240 od Alexa top 100.000 web sajtova i 629 od Alexa top 300.000 web sajtova imaju JavaScript kod za rudarenje kriptovalute, Monero valute, pomoću računara posetilaca, većinom bez njihove dozvole. CoinHive je daleko najomiljenija cryptojacking skripta koja se nalazi na 78% svih ugroženih sajtova, dok je JSC Coin drugi sa 9% tržišnog udela, da tako kažemo. Porno sajtovi čine najveći deo domena na kojima su istraživači pronašli kod za rudarenje. U ukupnom broju takvih sajtova porno sajtovi učestvuju sa 49%, slede sajtovi na kojima se dešavaju prevare, 8% samo, zatim sajtovi za oglase 7%, za rudarenje kriptovaluta 7% i sajtovi za gledanje filmova i televizije još manje, 6%. Najveće iznenađenje je to što cryptojacking skripte nisu česte na domenima povezanim sa igrama, pa ova kategorija čini svega 1,5% sajtova NetLabove liste. Cryptojacking skripte su poznati kao efikasne kada su učitane na sajtovima na kojima korisnici provode puno vremena, omogućavajući vlasnicima sajtova da iskoriste korisničke računare za mining. To što su porno sajtovi na listi nije iznenađenje, pošto su oni inače poznati kao jedni od najvećih prestupnika, bar kada su u pitanju maliciozne pojave. Skript za mining za vlasnika ovakvih sajtova nije bitno različit od zlonamernih oglasa koji se nalaze na sajtu. Međutim, ljudima koji stoji iz ovih sajtova možda sledi grubo buđenje, s obzirom da se Google sprema da objavi prvu verziju Chroma sa ugrađenim dodatkom za blokiranje oglasa, dok su inženjeri već počeli da rade na poboljšanju performansi koji će smanjiti efikasnost cryptojacking skripta u budućnosti. Pa nemojte vi da tam drčete, molim vas, dobro. Evo Dejana Ilića sa neočekivanim tekstom koji se iznenada pojavljuje u mom elektronskom sandučetu i rešava stvar. Revolucija digitalnog nadzora 4.0. Kaže Dejan, trenutno usred nove industrijske revolucije 4.0, koja se odvija na dva fronta. Prvi je ubrzan razvoj robota sa mogućnostima koje se usavršavaju gotovo na dnevnoj bazi. Drugi je na polju programiranja koje se grozničavim tempom usavršava. Paralelno s tim, na potpuno drugom polju ubrzava se dominacija prekarijata. Stariji se sećaju proletarijata i radničke klase. Također sećaju se doba kada je radnički savjet neke organizacije udruženog rada bio bezmalo današnjim rečnikom opisan menadžment firme. Napisah da se neki sećaju jer šta je bilo i nikada se više neće ponoviti. Prekarijat je apsolutna suprotnost prethodno navedenom. Odlikuje ga činjenica da je danas najveći deo stanovništva na planeti u fleksibilnoj eksploataciji koji opet odlikuje nesigurna isplata zarada, visok stepen uslovljavanja, nesigurnost na poslu i tako dalje.
Osnova radnog angažovanja su uglavnom ugovori o privremenim i povremenim poslovima, kao i ugovori o radu na određeno vreme. Ugovor o radu na neodređeno vreme već postao misaona imenica. Sve to se dopunjuje i egzistencijalnim prekarijatom, koji opet naglašava visoke troškove života uz niska primanja i izopštavanja iz takvog, nazovi, društva zbog nedovoljnih ili niskih primanja. Naravno, u doba interneta, koji je još uvek slobodan, ili barem delimično slobodan, još uvek smo u mogućnosti da uporedimo iskustva običnih ljudi u celom svetu i da, čitajući njihove komentare, steknemo neku individualnu sliku o svemu. U nastavku čućete i moje mišljenje. Oni najverniji slušalci Zaira sigurno se sećaju da sam prelazak sa analogno na digitalni telefonski saobraćaj okarakterisao ne kao želju da običan korisnik kobajagi ima bolju uslugu, već kao trasiranje puteva za digitalni prenos podataka, koji je najprije iniciran dolaskom, možda čak i najezdom stranih banaka. Njima je bio potreban stabilan, umrežen sistem kojim bi u realnom vremenu mogli da kontrolišu tokove novca. Svi ostali bili su ili kolateralna šteta ili kolateralna dobit. Uzevši obzir da smo ove napred navedene činjenice, te pridodavši ovu novu, rogobatno nazvanu industrijsku revoluciju 4.0, stičem utisak da nam se ne piše dobro. Pre svega, sve brža automatizacija proizvodnje dovešće do masovnog otpuštanja radne snage, koje već decenijama u kandžama prekarijata. Povećat će se proizvodnja svih dobara, a smanjiti kupovna moć stanovništva. Analogija ovom predviđanju je deja vu davnih 20. i 30. godina prošlog veka, s tom razlikom što tada nisu postali roboti, već samo isključivo neuposleni ljudi. Te ljude trebalo uposliti i rešenje bilo povećanje proizvodnje oružja. Rezultat takve politike bio je Drugi svetski rat, iz kojeg su pojedine države izašle enormno bogatije, dok su druge bile razorene, kako gubitkom stanovništva, tako i fizičkim razaranjem. Današnji kreatori slične igre ovaj put ne bi želeli da se desi nikakav globalni nekontrolisani rat, već bi da sve sukobe kontrolišu maksimalno moguće. Zato su im pre svega neophodne pouzdane i pravovremene informacije. Da bi ih imali, industrijska revolucija 4.0 je fantastičan paravan za postizanje takvog cilja. Kreatori igre, ili kako ih neki nazivaju, vladari senke, ovaj put ne bi da dozvole da se pojavi neki usamljeni junak ili neka neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar i pokvari im planove. Vreme koje ispred nas pokazat će da li sam bio dobar prognozer. Iz današnje perspektive nadam se da će ovo predviđanje biti pogrešno. Za svaki slučaj odog da smišljam neki samoodbrambeni mehanizam. Ako ga izmislim, rado ću ga podeliti sa vama u nekom budućem Zairu. Pozdrav, Dejan Ilić. Ali sada ipak idemo na DVD, digitalne vesti dana. Tokom godina kamere i dronovi su postali neraskidivo vezani i kvalitet slike bitna stavka svake male letelice. DJI je tokom godina izgradio renome proizvođača najboljih komercijalnih dronova na planeti, ali su i u toj firmi svesni da je za omasovljenje neke tehnologije neophodno pravljanje modela koji će biti pristupačan svakome. DJI Tello je mikrodron sa kamerom od 5 megapiksela koja snima video u rezoluciji 720p i kontroliše se preko smartfona, a košta samo $99, što je i dalje manje od 100. Saznanje stečeno tokom konstrukcije stabilizatora za kamere svojih najboljih dronova DJI je pretočio u pravljanje ručnih stabilizatora za mobilne telefone i kamere Osmo Mobile 2 i Ronin S. A sada, drage zairske dame i gospodo, veoma brze vesti. Danas u Brzi vestima Consumer Electronic Show ili CES zanimljivosti očima Dragana Kosovca. 68. CES nastavio sa tradicijom obaranja rekorda, bar kada se radi o brojnim uređajima koji su i ove godine veći, manji, brži, ekonomičniji, lakši, tanji i najbitnije pristupačniji nego ranije.
Broj izlagača, skoro 4000 i posetilaca oko 200.000, nije značajno porastao u odnosu na prethodne godine i to zbog prostora. CES je odavno prerastao limite konvencionalnog centra u Las Vegasu i sada je podeljen u 3 celine, rasprostirujući se i kroz 9 velikih hotela slavnog grada za provod u Nevadi. Pa, da krenemo onda sa nekoliko CES zanimljivosti. Veoma brze vesti. Audiofili su imali šta da vide na ovom CES-u, od Sennheisera pa do Creativa. Ali zato je kompanija Bragi predstavila specijalne bubice zvane Bragi Ears, čija je namena da suzbiju tinnitus, zuvanje u ušima, koje je problem miliona ljudi. Ovaj sistem mapira kako korisnik čuje i kakvu vrstu tinnitusa ima i u skladu s tim pojačala frekvencije zvukova koji dolazi iz okoline. Za ljude kojima zujanje smeta godinama, cena od $1100 nije prevelika za mogućnost da ponovo čuju šapat sa 30 metara udaljenosti. Veoma brze vesti. Za one koji žele da slušaju svoju muziku bez slušalica, da ne smetaju drugima, Samsungov C-Lab demonstrirao je Bluetooth zvučnik S-Ray koji koristi modulaciju ultrazvučnih talasa za prostornu projekciju zvuka. Drugim rečima, ovaj zvučnik usmerava zvuk samo tamo gde to korisnik želi, bez šanse da bilo ko drugi iz okoline čuje zvuk. Da li će zvučne narmenice zameniti slušalice, ostaje da vidimo, a ako ih i kupite i da čujete. Veoma brze vesti. Za ljubitelje fotografije na novogodišnjem CES-u postoji samo jedan fotoaparat, Panasonic Lumix GH5S, koji ima manji senzor od prošlogodišnjeg modela GH5. Delih pikselaža 10,2 umjesto 20,2 megapiksela, ali zato ima nativni ISO opseg od 160 do 51.200 i može da snima 4K video u 30 ili 60 frame u sekundi, odnosno 1080p video u 240 sličica u sekundi. Veoma brze vesti. Nostalgičare je obradovao Polaroid One Step 2 sa ovim nasljednikom slavnog fotoaparata One Step iz 1977. godine. Fotografije se razvijaju mnogo duže, oko 15 minuta, ali košta manje od $100 i omogućava vam da potpuno autonomno pravite fizičke fotografije. Toliko od brzih vesti i još bržeg Dragana Kosovca sa ovim CES izveštajem iz Las Vegasa. You would not believe what I've been through tonight. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. Freedom's calling from the alcohol and saying nothing's wrong to come back home. The truth it's telling, but the toll it's taking. Yeah, my hands are shaking with my soul. Be cool and let the fire take you. Be cool and let the fire take you. There's so much wrong, but I can't feel it all, so I've been taking shelter in some fog. There I cover ground, never touching down, the only way to carry on. Be cool and let the fire take you. 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 And so the road unfolds, and with her I must go. Lost between the rock and harder places than my faith can take us, so I thought. 'Cause I've been versed and lost and all it costs. I guess I stand here stronger than I thought. Be cool and let the fire take you. 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 Freedom's calling from the morning after saying all is wrong to come back home.
Listen carefully to this message. 3D štampači nisu toliko zapaženi kao posljednjih nekoliko godina, ali jedan od modela Da Vinci Nano 3D iz XYZ printinga zaslužuje da bude pomenut. U pitanju je jednostavan i povoljan uređaj, neko možete za $230 da štampate modele sa svog računara ili smartfona. Ista firma predstavila je i mnogo veći Da Vinci Color IO, koji inkjet mlazicama boji model dok se štampa, ali njegova cena je $4000, što dobro zalazi u domen entuzijazma. Ali zamislite da imate tako nešto, pa kad idete kod nekog na rođendan, a vi mu donesete kao poklon njegovu statu, i to obojenu, u prirodnim bojama, da može sliku svoju da ljubi, da šapće njeno ime, a ne, ovo je već Toma Zdravković. U njegovim hitovima bilo je samo portreta, a ne figura i skulptura. Ovo je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije, ispovesti i priznanja bez posljedica. Šta zaslužuju ljudi koji u Srbiji rade za platu od €200? To je pitanje o kom se danima raspravlja na Twitteru, nakon što je bloger i dizajner DV napisao kako pokušava da shvati one koji rade za taj novac, a komentarišu kako je Mac Pro računar skup $5000. On je došao do zaključka da taj uređaj nije namenjen ni za mnogo uspešnije, a kamoli za njih. Nije otprilike, nego tačno, ovaj tweet je glasi ovako: pokušavam da shvatim ljude sa platama od €200 koji po svim portalima komentarišu iMac Pro kako je skup. Prijatelju, to nije namijenjeno ni za mnogo uspešnija, kamoli za tebe. U komentarima koji su se ređali, bili su oni koji ga podržavaju i oni koji smatraju da to mokrenje po sirotinji nije nikakav dokaz uspešnosti, nego odsustva elementarnog vaspitanja. Jedan od onih koji to podržava napisao je: nije dranje, nije namenjen običnim korisnicima, već profesionalcima koji razbijaju par hiljada evra, dolara, funti mesečno, koji se bave najozbiljnijim stvarima. Nije za sirotinju da ga koristi za Word i surf. A posle ovog uvoda odoh sada na glavnu priču, koja je naravno inicirana ovim što ste upravo čuli. Naslov priče je: radio sam kao kasir u Beogradu za €200 i imam za vas samo jednu poruku. Pre toga samo još jedan malo napojena, još jedan mali tweet nekoga ko je protiv onoga što smo malo čas čuli i kaže: ja sam profesionalac koji razbija par hiljada, pa mi ne treba Mac. I da, mislim da je skup. A sada priča nekoga ko je 20 dana radio za kasom za platu od €200. Dakle, kao neko ko je 20 dana radio za kasom za platu od €200, osjetio sam se prozvanim. Svaki dinar na tom poslu sam pošteno zaradio i od svakog platio porez ovoj državi. I možda ne zaslužujem neki električni uređaj, ali zaslužujem elementarno poštovanje. Ne samo ja, nego svi oni koji poštenim radom pokušavaju da zarade za život. Pritom nije uopšte važno da li je novac mera uspeha, jer to se zavisi od vrednosti za koje se zalažete. Ali vaspitanje je ono što civilizovanog čovjeka razlikuje od nekoga ko je društveno neuklopljen. Vaspitanje podrazumeva da se prema svim ljudima isto ophodite i da ih ne smatrate manje vrednim bićima, samo zato što se ne uklapaju u vaše kriterijume. Ukoliko se odlučite za nipodaštavanje ljudi samo zato što malo zarađuju i sporite im pravo na komentar i kritiku, to mnogo više govori o vašem nevaspitanju nego o vašem uspehu. Na pitanje zašto bi iko radio za te pare, mislim da je najbolje odgovorila jedna korisnica Twittera: ne znam u čemu je problem, u ljudima koji rade za platu ili u onima koji izigravaju preduzetnike, a na državnim su jaslama. Ne znam šta da im odgovori čovjek čija je kompanija kreirala ovaj uređaj, jer je i on danas mogao da bude neuspešan, da mu ideja koju je pokrenuo u garaži nije zaživela. Dok pokušavam da razumem ljude koji smatraju uspehom to što mogu da prozivaju ljude koji rade za male plate, prisjetio sam se šta sve tokom dana ti neuspešni ljudi proživljavaju da bi zaradili tih €200. Prvo, u prodavnicama radi mnogo manji broj ljudi nego što je potrebno. Znam da je slična situacija i u drugim profesijama, ali to je ovde baš jezivo.
To, kad vidite nekog da pije kafu i puši ispred prodavnice, obično znači da prethodna 3 sata nije stao. Što je manja radnja, to procentualno ima manje radnika nego što je potrebno. Dakle, podrazumeva se da radite više poslova i da ostajete duže od 8 sati. Drugi problem su mušterije. Znam da radnja ne može bez njih, ali neka su zaista nemogući. Znate, oni bi samo da uzmu cigare uz reći, hajde molim te žurim, imam tačno novca, pa mi daj kratki svetlo plavi, a posle otkucaj. Dobro je da neko nije izmislio 101 vrstu cigarete, koju ja prvo treba da pronađem, a onda da zapamtim, pa da je otkucam kad ode i onda 5 osoba u redu koja je napunila korpu. Dakle, svi mi imamo samo 2 ruke i 1 mozak. Zamisli, uđeš kod lekara dok on pregleda nekog, jer tim je na brzinu, samo da ti vidi grlo, a svi ljudi koji čekaju mogu tu do sutra. Dakle, stani u red, kao i svi ostali. Treća muka je kiša. Kažem ja mušteriji u radnji u kojoj radim, molim vas, ostavite kišobran da vam ne smeta. Osoba kaže, ne smeta mi. A ja u sebi, boli me uvod da li ti smeta. To je samo fin način da ti kažem da ostaviš tu kišobrančinu da mi ne bi kapao po radnji. Već smo navikli da smo svi šuntavi kada padne kiša, ali to je trenutak kada ja ne znam šta ću pre. Da li da skupljam vodu po radnji ili da li da kucam na kasi ili da punim raf. Verujte, svaka katnog znači i zato ostavite kišobran na mesto. Četvrto je to što ja nisam samo kasir. U ugovoru može da vam kao pozicija piše šta god, ali također piše da poslovođa od vas može da zahtjeva još par stvari koje su u skladu s delokrugom rada. Pritom, to nije nikakav hir poslovođa, to je posljedica prve stavke. U mom slučaju to je značilo da sam zadužen za ceo raf koji se nalazi ispred mene, a to znači da u njemu proizvodi moraju da budu poređani pod konac i da od magacionera tražim da mi spusti određene proizvode. Također se kod mene nalazi sveska s rokovima. Sve što se stavlja u rafove ima svoj rok, a ja moram svaki da zapišem i proveravam kako se ne bi desilo da se na policama nađe nešto čemu je istekao rok. Peto je činjenica, ajde da malo promenimo sada instrumental ispod kod ove 5. činjenice u ispovesti našeg kasira. Dakle, kaže on, 5. je činjenica da su plate mizerija. Prodavci u radnji u kojoj sam ja bio uspevali su da dođe do 30.000 dinara i to ako rade na državne praznike, kada se plata uvećavala, pošto je sve bilo po zakonu, a to je retkost. Pritom su radili 8 sati dnevno, 6 dana u nedelji. Pitate se kako to može? Pa tako što piše da radimo 7 sati dnevno. Ono što je u ovom slučaju bila pozitivna stvar jeste da su svi bili uredno prijavljeni po zakonu o radu, što je također retkost. Naravno, ne zvuči malo naspram stanja u Srbiji, ali ponavljam da to važi za ovu radnju, a da u nekim plate jedva prelaze minimalac. 6. muku nam stvaraju lopovi. Moramo da motrimo na njih, jer sve što nestane iz radnje, naša je odgovornost i bit će nama odbijeno od plate. 7. mesto zauzima novac. Mi radimo sa dosta novca i kad vas pitamo za sitno, ne radimo to zato što nam je dosadno, nego nam sića zaista treba. Ništa nije gore nego kad ujutru uđete s 1000 dinara da kupite hleb i mleko. A to što vam kusur vraćamo novčanicama od 50 i 100 dinara nije da bismo vas kaznili. Ta sića je ono zašto se borila cela prethodna smena. Kada završimo svoj 8-časovni rad, pre nego što odemo, mi moramo da preborimo novac, a pre toga da ostavimo depozit. U svakom trenutku u kasi mora da bude najmanje 5000 dinara. Moramo da ga brojimo za kasom i za to nam treba 3 do 5 minuta, ako nas ne biste prekidali svojim pametnim upadicama i pitanjima. Evo, to je bila ispovest jednog kasira o problemima vezanim za one koje često tako podcenjujemo. A od mnogobrojnih, evo i 2 tweet komentara na to. Marijana: znam mnogo ljudi koji su obrazovani i rade u trgovinama, plate B, ali tu možete vidjeti da smo mi, nažalost, loši ljudi, bez empatije, bez elementarnog vaspitanja, čast izuzecima kojih je jako malo. Jednu zemlju čini narod. Ako je narod loš, i zemlja je loša. Goran: ljudi, poenta teksta je da se pokaže malo ljudske solidarnosti sa drugim ljudima. Ove vrednosti se stiču vaspitanjem i obrazovanjem. Obzirom da jedan dobar deo stanovništva nema razvijene nikakve vrednosti, postoji potreba da se ovakvim tekstima makar malo utiče na javnost.
nažalost, šanse su male jer se navedene vrednosti stiču u uzrastu do 7 godina i još malo posle. Nakon toga, veoma je teško da se one promene. Da li se u vama nešto promenilo za ovih 30 sekundi koliko je trajao instrumental koji sam ponovo izvukao? Ako jesu, onda je vredela ova priča Petra Paunovića pod naslovom Radio sam kao kasir u Beogradu za 200 evra i imam za vas samo jednu poruku. Another new song. Listen. No. Please don't be so sad, no, no, but just be awesome instead. I know your life is hard, stuff happens all the time, but look around, it's shiny. So why do you cry? So many places in the world you need to see. So square your shoulders and stand up, stand up. Just come with me. Forget your fears, your pain, your sorrow. It was before. Knock, knock, come on, please open up. It's a new life knocking on your. Have you ever climbed a mountain? Let's climb them all. Have you ever jumped with the parachute? What are you waiting for? Have you ever swum in the ocean? Among the sharks. Have you ever been to Greenland? That's not so far. Leave all the things you used to hate. It was all wrong. So square your shoulders right away and sing my song. Forget your fears, your pain, your sorrow. It was before. Knock, knock, come on, please open up. It's a new life knocking on your. Please don't be sad. Please don't deplore. Please don't be cruel. Ever no more. Forgive your enemies. Forget your sorrow. Please come on, open up your door. Swum in the ocean. I'm on the sharks. Have you ever been to Greenland? That's not so far. Leave all the things you used to hate. It was all wrong. So square your shoulders right away and sing my song. Forget your fears, your pain, your sorrow. It was before. Knock, knock, come on, please open up. It's a new life knocking on your door. What's novo vesti IT News? Ponovo lovna veštice. Ovoga puta na one veštice koje leže duboko skrivene u rovovima i ramovima mobilnih telefona. Naime, američki obaveštajci savjetuju građane da ne koriste Huawei i ZTE telefone. Kineski proizvođači telefona Huawei i ZTE našli su se pod velikim i ozbiljnim kritikama upućenim od strane 6 država
nije država nego šefova obaveštajnih agencija iz Sjedinjenih Američkih Država. Direktori agencija, među kojima su i FBI, CIA i NSA, izrazili su svoje nepoverenje prema navedenim kineskim kompanijama zbog veza sa tamošnjim vlastima. Iz istih razloga naveli su i da ne bi preporučili građanima SAD-a da koriste telefone ovih proizvođača. Najveću zabrinutost izaziva činjenica da bi putem Huawei-a i ZTE-a kineske vlasti i obavještajne agencije mogli pristupiti podacima o korisnicima ili o telekomunikacionom sistemu u Sjedinjenih Američkih Država. Davanje ovakvog pristupa Kinezima nosi rizik od preuzimanja kontrole nad infrastrukturom, krađe ili menjanja osetljivih podataka, kao i od obavljanja neprimete špijunaže, kažu obavještajci. Naravno, iz Huawei-a su u saopštenju odbacili ove sumnje i naveli kako njihovi uređaji ne nose ništa veći rizik nego oni bilo kog drugog proizvođača. Opet, naravno. Ako su stvari krenule, vidim da će kod nas uskoro da zabrane uvoz dronova, pa makar oni bili iz Kine. Mi volimo Kineze, ali ne volimo dronove. Evo meni priča normalni. Ajde idite sad slušati. Zajem. I šat. Pozajmica. Sa drugih frekvencija. Sjajni Vlado Đukanović u svom dubokom, širokom i dugačkom putu u reči. Redovni emisije Radio Beograda 2, naravno, iz koje pozamljujem priču o putovanju kroz solarna drva i drveta. Put u reči, a ja se pre neki dan prisetih početka narodne pesme Stari Vujadin. Djevojka je svoje oči klela, čarne oči da bi ne gledale, sve gledaste, danas ne viđeste. I ne zato što moje oči nešto ne videše, nego zato što nešto videše. Ovakav naslov jedne vesti. Predsjednik opštine Medijana kaznio službenicu zbog spornog tendera za solarna drva. Idi begaj. Solarna drva. Ako se dobro sećam biologije iz osnovne škole, svako drvo praktično radi na solarni pogon. Mislim, fotosinteza, voda, CO2 i ta priča, ali tender za solarna drva. Pre će biti da tu nešto vuče na ekologiju. Eko ovo, eko ono, održivi izvori energije, solarna energija, solarne elektrane, solarni paneli, solarne ćelije, solarne kuće, solarno grejanje. Ček da nemaju solarna drva možda neke veze sa solarnim grejanjem. I što ću jadan i kuda ću, no da pročitam kakva se bre solarna drva kupuju u Nišu. Kad tamo ovo, citiram. Zbog tendera za solarna drva za punjenje mobilnih telefona vrednog više od 1 milion dinara, na kojem je bila favorizovana jedna firma, predsjednik opštine Medijana kaže da je kaznio službenicu za javne nabavke te opštine smanjenjem plate od 20%. Ova firma je i pobedila na tenderu, pa je Medijana kasnije i kupila 7 solarnih drveta, zašto je iz budžeta opštine plaćeno nešto više od 1 milion dinara. Uprkos tome što je u tenderskoj dokumentaciji ime firme bilo navedeno samo u opisu punjača za solarna drva, što je vredno svega 1000 dinara, ovo je omogućilo firmi da bude ponuđač pobednik. Podsjetimo, za 7 solarnih drveta posađenih širom Niša parama građana plaćeno je nešto više od 1 milion dinara. Kraj citata. Eto šta je solarno drvo. A kako izgleda solarno drvo? To vam je metalni stub visine oko 3 metra postavljen na betonsku ploču. Na vrhu metalnog stuba nalazi se solarni panel. Na stub je montiran drveni stočić sa 2 drvene klupice. Na klupice može da sedne 4 ljudi, a iz stuba viri 5 kablića u koje mogu da se utaknu mobilni telefoni. I tako vi dođete, stavite kablić u telefon, sednete na klupicu i čekate da vam sunce za džabe napuni telefon. I pustite mozak na otavu. A kad se sive neuronske ovčice mozga rastrče po otavi, možda pomislite zašto li je ovu metalnu konstrukciju neko nazvao solarno drvo, kad na drvo
nimalo ne liči, eventualno osušeno stablo. Ima koliko razmišljali, nećete to domisliti, jer ljudska je mašta nedokučiva. Onda pomislite, ako je ovo iznad mene solarno drvo, znači li to da ja sedim ispod solarnog drva ili solarnog drveta? I preslišate se. U jednini drvo, drveta, drvetu, drvetom. U množini drveta, drveta, drvetima. A zašto se onda u onoj vesti pominju solarna drva, pa onda 7 solarnih drveta? Tja, vjerovatno zato što je neko baš onog dana kad se učila množina imenice drvo pobegao s časa. Naime, imenica drvo je jedna skroz nenormalna imenica. Srednjeg je roda, a iako se završava na o, u jednini se menja kao da se završava na e, na primjer kao bure, dok se u množini njena promjena razdvaja po značenju. Ako mislimo na višegodišnju drvenastu biljku, čije je stablo u donjem i srednjem delu golo, a u gornjem delu se grana i stvara krošnju, to jest na živo drvo, onda ćemo je mijenjati kao imenicu dugme. Dakle, drveta, drveta, drvetima. Ako pak mislimo na isečeni, iscepani komad stabla ili grane drveta koji se upotrebljava za ogrev ili kao građa, to jest na posečeno drvo, onda ćemo je mijenjati kao imenicu čudo. Dakle, drva, drva, drvima. Ako ovo primjenimo na niško solarno drveće, onda se može govoriti samo o tenderu za solarna drveta za punjenje mobilnih telefona. Skoro pa za loženje mobilnih telefona, ma kako to šašavo zvučalo, nikako se ne može govoriti o tenderu za solarna drva. A da je neko stvarno razmišljao, otkrio bi da je za tu metalnu konstrukciju sa solarnim panelom, drvenim stočićem, drvenim klupicama i nekoliko kablića sasvim prikladno ime solarni punjač za mobilne telefone. A 1033. Srbija pobeže glavom bez obzira, trbuhom za kruhom. Niti je prva, niti je slutim posljednja. Profesor Vlado Đukanović o putovanju putem u reči kroz solarna drva i drveta. Hvala, bila je ovo Pozajmica. I enjoy working with people. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm purified, now my feet don't touch the floor. When the rubber meets the road, in between my toes. Every day is fucking perfect, it's a paradise. Watch my life like it's a movie, had to watch it twice. A boy looks at a girl, and a girl looks like a pony. She gallops all day long, in between my toes. And every night she's purified, she don't do that dance no more. Where the rubber meets the road, in between my toes. I'm skanking on the dance floor, I'm drunk off that Hennessy, I ain't sober. I don't mix with Coca-Cola or soda, but right now I'm on a roller. I take a look over my shoulder and I see this sexy thing, I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows, still it's all good I suppose. Cause she didn't complain, she backed it up, so I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night till the sun came up, then I took it to my yard and I wrapped it up. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. Explode if you poke it, exposed on the floor. It grows if you soak it, it rolls out the door. Now it's summertime every night.
feet don't touch the floor. She don't do that dance no more. In between my toes. Him and you and I don't do that dance no more. Where the rubber meets the road. In between my toes. The lady starts to sing, but she ain't no disco dancer. She learned to shake a thing in between my toes. Explode if you poke it, exposed on the floor. It grows if you soak it, it rolls out the door. Explode if you poke it, exposed on the floor. Novo, vesti, IT News. DVD, digitalne vesti dana. Unapređivanje mini i mikro dronova namenjenih snimanju selfija se nastavlja, a modeli kao Air Selfie 2 i E selfie su među onima koji najviše obećavaju. Prvi kompaktnost, a drugi pristupačnost. Sa druge strane, kompanija Uvify, koja je usredsređena na trkačke dronove sa FPV headsetovima, predstavila je model Ori, koji je manji i jeftiniji od većine iz njihove ponude. Zanimljiv je i Drone Hunter iz kompanije Fortem, čija je namena, kao što mu ime govori, da lovi druge dronove. Kad ulovi plen u mrežu, Drone Hunter može da ga pusti padobranom na zemlju ili da ga odnese do baze. Ipak, jedan od najinteresantnijih dronova je ne namenjen letenju, nego podvodnom istraživanju. Power Visionov Power Dolphin je naslednik prošlogodišnjeg Power Raya i ima napredni dvoosovinski nosač kamere koja interno snima 4K video ili streamuje u 1080p, dakle Full HD. Domet ovog drona je 1 km od daljinskog upravljača, baterija mu traje 2 sata, a maksimalna brzina kretanja je 5 metara u sekundi. Sem snimanja, Power Dolphin može da vuče pojas za spasavanje, da ispušta mama za privlačenje riba, pa čak i da vuče udicu za novi vid high-tech pecanja na daljinsko upravljanje. Vid pecanja koji samo da je zaživeo tamo negde u prvoj polovini prošlog veka nikada ne bi dao delo Starac i more Ernesta Hemingwaya. Zakon akcije I reakcije. We've been expecting you. Stiže Markus sa svojim novim postom, jedva čekam da ga pročitam. Do bloga još nisam trknuo, ali nema veze. Markus je saradnik Zakon akcije i reakcije, pa što bih baš ja morao da visim na njegovom blogu, mada počesto to i činim, kada već sve to imam u emisiji. Dakle, neki libertarijanci žive na državnom budžetu. Šta ćemo sad? Šta ćemo i mi posle ovog naslova? Pa ništa, nastavite da čitamo dalje. Ovaj tekst je, kaže Markus Maki, želja da pomognem nekim mojim čitaocima koji su inženjeri u državnim firmama ili doktori u državnom zdravstvu ili učitelji u državnim školama, a koji su libertarijanci. Neko bi rekao da se radi o licemerima, jer se jedne strane govore javno ili privatno o nemoralu države, a sa druge strane žive na grbači drugih. Stvar, međutim, nije tako jednostavna. Ako bi neko želeo potpuno da se izoluje od države, verovatno to ne bi mogao bez stravičnih posljedica. Recimo, ako bi neko želeo da bude potpuno čist, morao bi da se otpusti iz državne službe i da pređe u privatnu. A onda kad bi shvatio da privatna firma radi sa nekim drugim državnim, morao bi da se otpusti iz nje. Teško da može da postoji i jedna privatna firma koja nema baš nikakve veze sa nekom državnom firmom, makar i indirektno. Drugo, oko poreza. Čovjek ne može da ne plaća porez. Čak ako bi živeo u šumi, ponekad bi otišao da kupi petrolej za lampu ili sekiru, da seče drvo za svoju kolibu, opet bi tada platio PDV, dakle platio državi porez. Novac kojim bi to kupio opet bi bio državni. Kada smo bili mali, svi smo hteli, ne hteli, išli u državne škole, naročito mi iz SFRJ, jer tada privatne škole nisu ni postojale. Jedini način da čovjek zaista prekine sa državom je da ode u divljinu i da se vrati u neolit. Ja sam uvijek govorio da libertarijanci moraju da budu svetionici društva i da na svojim primjerima, svojim životima ukazuju na put drugima. Ali u tome ne treba biti fanatik.
Kada god čovjek može da izabere između državne i privatne firme, treba da se zaposli u privatnoj. Ako može da ide u privatnu školu ili još bolje da sam uči decu kod kuće, umjesto da ih šalje u državnu školu, uvijek treba to da uradi. Ali ako umire od gladi i jedino što ima je državna firma, dok ne nađe nešto bolje, niko ne sme da mu zameri što želi da živi. Mi smo svi robovi, ali i robovi imaju pravo na život. Ono što nikada ne treba zaboraviti je ko je i šta država. Da je to nasilna, robovlasnička, nemoralna, ponekad genocidna tvorevina i da smo svi mi u njenom zatvoru, pa ako nam čuvari u zatvoru daju tanjir buđave čorbe dok ne nađemo bolje, dok ne razbijemo zidove tamnice, treba nekako da preživimo. Ono što nikada ne treba da uradimo je da menjamo sopstvene ideje zato što smo pristali na taj tanjir. Sve ovo nije bez posljedica, priznajem. Za ljude koji vas poznaju, vaše životne odluke neće bosti oči, ali će biti mnogo teže da objasnite svoju poziciju nepoznatim ljudima, jer oni uvijek prvo gledaju ono što radite, pa onda upoređuju sa onim što pričate i ako to dvoje nije u skladu, smatrat će vas licemerom. I nekim delom će biti u pravu. No, zato vi morate da budete sasvim načisto sa sobom, da uvijek minimizujete svaku vezu i zavisnost od države. Ako je plata manja kod privatnika, ali ipak dovoljna da živite, treba uvijek da izaberete privatnika. A dok radite za državu, morat ćete svaki dan da se borite sa svom savešću, da ne pristanete da oprostite državi ili da pomislite da je ona dobra zato što vam daje platu. Uvijek se podsjetite da je vaša plata nekom oteta u vidu poreza i uvijek ponovo sebi nacrtajte mentalnu sliku čuvara u zatvoru. Ništa više od toga. Čuvar vam ne daje čorbu zato što mu je stalo do vas, nego ste mu vi potrebni živi u zatvoru da plaše druge neposlušne. Čim uhvatite sebe da razmišljate da su porezi ipak korisni, da državna svojina nije tako loša, da su neke subvencije ipak pomogle nekim ljudima, da državni doktor ipak nekog leče, da je država tu da kazni zle kapitaliste, lupite sebi šamar da se probudite, da ne podlegnete iskušenju. Gledajte da se udružujete sa nekim drugima, da izađete iz zatvora, umjesto da protiv njih ratujete zbog ideološkog čistunstva. Naravno da treba drugima da zamerate i da ih možda podsjetite da su možda nekim odlukama uzeli 3 tanjira čorbe umjesto jednog, ali nemojte ubijati u pojam one koji bi umrli bez tog jednog tanjira. Naravno, đavo je uvek u detaljima i teško izmeriti u realnom životu da li se radi o jednom ili 3 tanjira, tako da diskusije među robovima moraju da postoje, ali nemojte u tome preterivati. Koncentrišite se na krajnji cilj. Znam, ovo je jako teško. Jer se radi o sivoj zoni i neko će sigurno na taj način debelo da se omasti, jer će govoriti jedno, raditi drugo, koristit će ovu toleranciju kao alibi. Uvijek je bilo profitera, zato vi morate biti pametni da razlučite ko zavisi od države što mora, a ko tako što vešto ekvilibrira. To je samo još jedan od razloga zašto oni koji menjaju svet moraju biti krema elite, jer oni siromašni duhom, pameću ili hrabrošću nemaju aparat za suprotstavljanje. Za borbu je potrebna daleko više glava nego pesnice. Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. Great music for a great city. Najljepše pesme svih vremena. On my command! One of these days, when things get bad, I will take you by the hand, and I will kiss the pain away, and I will make it all okay. One of these days, one of these nights, when you get scared, I'll be sure I will be
side. In the dark, I will turn your fear to calm. Yeah, one of these days. No one's ever gonna hurt you. Oh, don't I wish that could be true. No one's ever gonna love you like I do. Oh, like I do. Through the years, love will grow. I'll be scared to let you go. Out of sight, in my mind, you are there all the time. Yeah, one of these days. No one's ever gonna hurt you. Oh, I wish that could be true. No one's ever gonna love you like I do. Yeah, like I do. Oh, like I do. Best news. Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective. Where's she taking us? I should have seen this coming. We'll be fine, Jesse. Oh, I hate all this uncertainty! Facebook u Belgiji preti kazna od 100 miliona evra. Nedavno su vlasti u Nemačkoj optužile Facebook i Marka Zuckerberga za iskorišćavanje dominantne pozicije, a sada stiže presuda regionalnog suda u Berlinu usmerena protiv Facebooka. Nakon nepovoljne odluke suda u Nemačkoj u vezi kršenja privatnosti korisnika, Facebook je izgubio još jedan spor što se tiče privatnosti. A ovoga puta reč je o sporu u Belgiji. Tamošnji sud je doneo odluku prema kojoj je Facebook dužan da plati novčanu kaznu od 250.000 evra dnevno do maksimalnog iznosa od 100 miliona evra zbog kršenja privatnosti korisnika. Oba spomenuta procesa dosta su slična. Belgijski pominje prikupljanje podataka korisnika putem spoljnih stranica sa Facebookovim dugetom Share. Osim novčane kazne, belgijski sud je presudio kako je Facebook dužan da obriše sve podatke belgijskih korisnika prikupljene na taj način, dakle izvan Facebooka. I nemačka i belgijska presuda zameraju Facebooku da sve korisnike slabo informiše o načinu na koji prikuplja njihove privatne podatke, pa od korisnika ne traži nikakvu dozvolu koja se tiče prikupljanja i skladištenja takvih podataka. U svom komentaru na presudu u Facebooku napominju kako će se prilagoditi novim zakonima i pravilnicima i kako u sklopu servisa već omogućavaju korisnicima automatsko izuzimanje iz procesa prikupljanja podataka. Tako se Facebook sve više i više modifikuje, transformiše, menja u nešto fino i pitomo što poštuje svoje korisnike i ne da im ne bi naudilo, nego ako to bude nastavilo i dalje da radi, radit će da to niko ne može više da primeti. Zakreacija i reakcija. Sadir. Rekli su o. Postoji mnogo stvari koje nisam nikad radio. Recimo, nikad nisam igrao kolo. Pre mnogo... Jao, počinje da biva interesantno. Na ovo moralo da se baci malo intenzivnije. Dakle, najnoviji prilog, priča, kolumna, kako god hoćete, pod naslovom Ja igrač, a pod naslovom Karađorđev desktop Miodraga Kuzmanovića. Pa da vidimo čemu to govori Kuzma u svom Karađorđevom desktopu. Dakle, postoji mnogo stvari koje nisam nikada radio. Recimo, nikada nisam igrao kolo. Pre mnogo godina, dok sam pupio u pubertetu i mutirao kao ksenomorf s plamenom u stegnima, rođak koji je bio direktor KUD-a Svetozar Marković iz Novog Sada pokušavao je da me namami u vode folklora. Ama čoveče, dođi da igraš kolce, bit će vas dvojica na 15 devojaka, pipaš, drapaš, putuješ po svetu, gestikulirao je i bio ubediv. Nije vredalo.
Ni New York, ni rumena seljančica nisu mogli da me nateraju da navučem opanke, gurnem palčeve u jelek i obesim se u anteriju. Niko također nikada nije mogao da me natera na život bez desktop konfiguracije. Oštećeni umovi godinama govore o smrti PC-a i pritom pre svega misle na stamena bež kućišta koja u poređenju s Macbookom, Ultrabookom ili čak tabletom valjda nisu dovoljno elegantne za njihove estrogenske pojmove. U posljednje vreme su se učutali, ne pišu kolumne i analitičke tekstove o smrti PC-a koja samo što se nije desila. Možda je PC konačno umro? Možda baš zbog smrtnog slučaja Nvidia i AMD ne mogu da proizvedu dovoljno grafičke kartice koje gladno tržište može da pojede i zbog čega mi već mesecima upgrade stoji zamrznut u leru. Kad sljedeći put čujete nekoga ko ubedljivo gestikulira o propasti PC-a, šutnite ga u stražnicu i recite da je Kik poslao Kuzma koji je nervozan zbog bubreg cene GeForce-a 1080 Ti. Osnovni retardirani argument svakog hendikepiranog analitičara PC računara jeste pad prodaje koji u njihovim vrlo ograničenim mozgovima podrazumeva da manji broj ljudi ima potrebu za PC-em, a ne da je ritam upgrade višestruko opao, jer konfiguracija stara 5 godina ni približno nije beskorisna kao ekvivalentno star PC 1998. godine. Rečeno korporacijskim devil speakom ili đavoljim govorom, ti likovi koriste samo jedan vektor u analizi targetiranog izazova. Istu grešku na nešto krupnijem nivou prave i analitičari iz popularnih fake news medija kad seciraju vojni budžet Rusije, zaključujući da usred činjenice da je 10 puta manje od američkog, Rusija sigurno ima 10 puta manje šanse na bojnom polju. Za takve milijarda dolara jedini kriterijum, a druge faktore poput cene nafte, struje, rada, rude, kaučuka, lobiranja i korupcije ne uzimaju u obzir. Realno gledano, cena logistike po jednom tenku verovatno je 30 puta linearno manja za jedan Ural vagon zavod nego za General Dynamics Land Systems, što ne znači da je T-90M 30 puta ili uopšte gori od M1A2 Abramsa. Ali Kuzma, za porast potrebe za core PC hardwareom zaslužni su rudari kriptovaluta, to se ne računa. Usprotivio se jedan lokalni Kenjac držeći svoju tiradicu, sve dok ga moji nisu odveli u nepoznatom pravcu. Za njega organska potreba za hardwareom nije bila dovoljno prava, jer driver za potrošački spending nisu bili igrači, već rudari. Na moj kontraargument, to je kao kad bi rekao da čovjek nije mrtav zato što se udavio lizalicama, ne u Dunavu, nije ništa rekao, jer stvarno ne znam gde je odveden. Čak i vlasnici Macbookova, ta čudna stvorenja koja permanentno balansiraju na granici između muškog i ženskog pola, iako nikada nisu čitala Ursulu Le Guin, moraju da se slože s tom neospornom logikom. Nestašica ključnog hardvera, pre svega grafičkih karti visoke klase, već nekoliko meseci vrlo je ozbiljan problem, ali kao i jahači bukvalno svaka amplitude u istoriji, u jednom trenutku ćemo se naći ispod X-oce. Ogromni porast broja rudara i privremeni pad cene kriptovaluta dovešće do saturacije tržišta. Rudari će prodavati svoje iznjakane karte po smešnim cenama, a proizvođači će morati da obore cenu novi kad potražnja padne, a prošireni kapaciteti ostanu neuposleni. Nakon nekoliko meseci tog novo uspostavljenog statusa quo, iz drvenarije će ponovo početi da izlaze izlapeli kenjolitičari koji će obrnuti majanski kalendar i krenuti u novi ciklus kukumavke o neumitnom kraju PC-a. Mnoge stvari će se promeniti, ali jedna nikada neće. Moje divno Tower kućište, prvi Čiftekov Dragon koji je pre 17 godina došao na srpsko tržište, ne bih menjao ni za kakvu modernu alternativu, pa makar imala i prednje USB portove. Njegovi debeli čelični limovi projektuju sigurnost kakvu imate samo u sovjetskom tenku, a stabilnost i težina ulivaju apsolutno poverenje. Kao stari oklop, kom proces uljenja samo ističe ožiljke iz drevnih bitaka, tako i ogrebutine od davnih zamaha šrafcigerom, pa i ostrva tamne patine iz zaboravljenih pušačkih dana. Jače sinu kad prionem na redovno prolećno čišćenje. Družit ćemo se još mnogo godina, dok jedno od nas ne zarđa ili dok ne izbije rat, kada ću ga, poput Karađorđevog ustanika, pretopiti u sablju i šaku municije.
Miodrag Kuzmanović Kuzma i njegov Karađorđev desktop PC, hoću da kažem, koji se poput Ines ne daje godinama, čak naprotiv. A da, bilo ovo i za vas i za, naravno, verne čitaoce sveta kompjutera. Hvala, Kuzma. Music. Najljepša muzika svih vremena. Zajdi. You've done it all. You've broken every code. And walked this river through the floor. You spoiled the game. No matter what you say. Around the metal, what's a ball? Blue eye. How could you tell so many lies? Come up and see me, make me smile, and do what you want for a little while. Come up and see me, make me smile, and do what you want. Mr. Tom Jones. Baby, take off your coat. Tell him, Tom. Real slow. Baby, take off your shoes. I'll help you take off your shoes. You give me reason to live. 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 Yeah, yeah, yeah. Ooh. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Good. Well, you can leave your hat on. You can leave your hat on. Come on now. Well, you can leave your hat on. Leave it on, 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 leave it on. You can leave your hat on. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, yeah. Oh, yeah. Come on. You got to know how to pony. Like I'm on the Baroni. Mashed potato. To the alligator. Put your hand on your hip. Let your backbone slip. You know what, Tootsie?
have a liftoff. Zamisli život ako ga nemaš. Zamislite da objavim recimo ovo. Most na Adi i obnovljeni Bulevar Revolucije u Beogradu. Nešto su najbolje što se moglo dogoditi Beogradu u ovom veku. Ili u skladu s predstojećim izborima koji samo što nisu, Dragan Đilas je najuspešniji gradonačelnik posle Branka Pešića. Ili možda ovo, Šapić je najbolji gradonačelnik među vaterpolistima i najbolji vaterpolista među gradonačelnicima. S čime biste se verovatno složili, ali šta bi bilo kad bih rekao da je najbolji gradonačelnik baš među gradonačelnicima i najbolji vaterpolista baš među vaterpolistima? Da li bi nastao haos kad bih potvrdio da su se Ameri zaista iskrcali na mesec? Uzgled jesu 6 puta. Ili da je, ne daj Bože, zemlja okrugla. Mada specijalno obdareni znaju da je ravna ploča ako je nose 4 slona koji strpljivo stoje na leđima lebdeće kornjače. Šta kada bih sve to napisao? Pa evo, rekao sam. Tvrdnje je bogom dane, zalamljuju reakcije koje očas trpaju timeline na Facebooku, sve do središta zemlje. Pa još kad bi dodao, to zaista i mislim, ni elektronska brojlica novca ne bi stigla da prebroji svu poplavu boto hejtova. Imam Facebook prijatelja koji se uspješno pretvara u mog dalekog uzora baš zbog svog usavršenog iskaza otvorenog koda, ono ko Linux, znate kako je. Zove se Miroslav Lenjin, živi u Australiji, pa zato opušteno gleda na sve što se ovdje događa. Kao kad se udaljite od rasterizovane slike, pa onda procenite šta je tačno na njoj. Kao aboriđanska strelica svojim postovima ubada u levu pretkomoru jer provocira. Ništa bolje ne ustalasava vijuge od zgodne provokacije. Par njegovih skorešnjih bisera, a biseri se obično zbog dvoznačnog konteksta pišu s navodnicima, ali ovo jesu biseri, glase. Pijem, pušim, jedem masno, ne idem kod lekara. Rak. Kriv je osiromašeni uranijum. Zatim, 700.000 ljudi ili 10% stanovništva Srbije su članovi SNS, o čemu dalje da pričamo. Ili, jedan bi da se buni, 10 bi da ga izda, 100 samo ćuti i čeka da se stvari razreše u njihovu korist, a oni da ne brdnu prstom. 1000 baš briga za sve. 1.000.000 i nema pojma šta se dešava. Zato bi onaj jedan što bi da se buni, ako je pametan, trebalo da se pokupi i ode kući na pileću supicu i kolače. Onda, nije što su oni pametni, nego što smo mi glupi. Pa ovo, da bismo nekoga poštovali, moramo prvo da ga ubijemo. Pa još, izbore smo izgubili jer je opozicija tajno bila na strani vlasti. Gdevno viču ljudi koji nisu ni izašli na glasanje. Onda, nakon one pobede u 5 opština, još jedna ubedljiva pobeda Vučića. Moj komentar. Priglupi, pripros narod, čvrsto u kandžama, profesionalni demagoga. Može ovako i sljedećih 200 godina. U oči nove godine, ne znam zašto vi tamo u Srbiji slavite kraj ove 2017. Za vas je to samo još jedna izgubljena godina. Šta ste postigli u ovoj godini? Šta se promenilo, osim što vas je manje? Eto, tako na Facebooku objavljuje Miroslav. Miroslav Lenjin je rekao, živi u Australiji. Odselio se davno, znači na vreme. Sredio život, kaže da mu je super. Na Fejsu ima dosta pratilaca, ali ga većina mrzi zato što mu je tamo dobro. Ljudi mrze one kojima je dobro. U komentarima prepuni znakova, uzvika i trotačaka urlaju, nude svoje teorije, kunu i zabranjuju mu da komentariše Srbiju i srbstvo. Ali kako da mu zabrane? Uzvičnicima? Oni što besne uspevaju nekako da se prehrane nacional patriotizmom s primesama Putina, ali im u ishrani nedostaje sastojak zvani saznanje. Ne veruju sitom zato što su gladni, ali ne znaju čega. Lenjin rekao bih da zna. Gladni su surovo iskrenih informacija o svetu u kojem svi živimo, ali ih ne žele. Gladni su sreće, ali misle da je ona negde tamo, uvek rezervisana za nekog drugog. Lenjin živi daleko, a kao da je ovdje. Ne poznajem ga, a kao da se znamo od vajkada. Pristaje na dijalog, odakle ili mu samo toliko vremena u kapitalizmu mora i da se radi, ali samo sa autorima suvislih komentara. Preko onih drugih mirno prelazi. Zato
Zato što uvijek postoji neko ko će da im aplaudira. I da, još nikada nisam vidio da je upotrebio znak uzvika. Najlepše pesme svih vremena. Zajer. I love women. Have all my life. Love my dear mother. I love my wife. God bless her. Even love my teenage daughter. There's no accounting for it. Apparently I don't care how I'm treated. My love's unconditional or something. Been hurt a time or two. I ain't gonna lie. I've had my doubts sometimes about the ethics of the so-called fair sex. Fair about what? But I find time goes by and one forgives as one forgets. One does forget. God bless the pothole down on memory lane. God bless the pothole down on memory lane. Everything that happens to me now is consigned to oblivion by my brain. I remember my father, my brother of course. Remember my mother? Spoke of her earlier and I remember that. Remember the smell of cut grass going off to play ball in the morning. Funny story about that. Now, I used to pitch. I could get the ball over the plate. Anyway, this one time, must have thrown a football around or something the day before. I walked about 14 kids in a row, cried, walked off the mound, handed the ball to the third baseman and just left the field. Anyway, many years later, I brought the woman who's to become my second wife, God bless her, to meet my father for the first time. They exchanged pleasantries. I left the room for a moment. It's the first time he met her, you understand. When I came back, he's telling her the story right off the bat about how I'd walked 14 kids, cried, and left the mound. Next time he met her, told the same goddamn story. God bless the pothole down on memory lane. God bless the pothole down on memory lane. Hope some real big ones open up. Take some of the memories that do remain. Pa, nakon svega, ko nije pao u fras, obrodovao je sve nas. Zatvaramo zato Zajerska vrata. Tras. Zakon akcije i reakcije. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zajer zaveden pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 905 905 ili 90. Goodbye. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću ja kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života. nisi više interesantan, odok ja tamo. U ime ekipe Zaira pozdravlja vas Zoran Modli, RS. Ćao. Hoću ja kažem, dole potpisani Radio Stvaralac. I čujemo se za 1, 3, 4, 5, 6 7 dana. That's beautiful. Thank you.